Агротуризм да ял туризме. Препықсан екі жеде пірпілдерші деме болады. Шабақ күнда уйрылмықта жила екен. Візене шабақ туризмы чвашен форумра сүтсе әвреш. Агропромышленность предприятий зембе фермер хужалық изене шитсе візенешне тишкерни агротуризма акрет. Кунда тюрех иге мулга жадытма булать. Абат шемеже тудан забыға себе бірлех производства палажа сыде. Ял хужалық предприятий земде, фермер хужалық земде. Шак шыржинже эшлени зырбушне туризм бая. Адаландарза эшлестеген сырен умай, он зырбушне варман зенжеде. Терлабирен күлі земде умай республикара пулыр жедеге земде, пулыдытмалы вырын земде тада тыде. Шак вырын зенженде условий земду забама малашне шак яне бешле забрашын. Худшына стеген земчанақтан умай. Агротуризм чвашен женщенелех. Шавынба купах чара ишлеген сахал. Ана терес ергелезен хушма укша ишлезелме булать. Кубара ял шиныжын шенеш вырынезем. Агротуризмба пірлех ял туризм неде темлих уйырмалыне палартышларура. Халиге ана тұғыр районда пушлама жұтлашы. Взене жінже твай земде бур. Туризм маршрутне бірін кәже жінде өлхи авалги, чиргюзем, культура наследили объектсем. Шамбегех ебіргінда хамыр панже тузағыларыған продукция бе, абачимыш бе, туданма игралат бар, бірін батне келеген ханазыне. Шамбегех бірін күнда бір музей зем, канмалы базы зем. Малашненде шак патшалық пуышны бе, агротуризм программы ба. Тада малала адаланашыны бір. Азанна грантпа федерация хыснын жен вишерен бушлаза 1 миллион тенге таран укша илме булать. Теревзине республика рада балардашы.